sve živo. Već godinama, ali nije redovno, već samo kada se desi nešto stvarno izuzetno, JISA dodeljuje ECDL Grand Prix. U Srbiji je to svojevremeno osvojilo Ministarstvo odbrane kada je odjednom sertifikovalo 4000 ljudi, pa Ministarstvo u Crnoj Gori zdravlja isto tako oko 4000 ljudi. A ove godine Grand Prix ide u Makedoniju, u Skoplje, gde je upravo završen sporazum, ugovor kojim će uprava grada Skoplja dobiti ECDL licence i svi zaposleni. Pa pozivam predstavnika Maje. Pozdravljam sve vas ispred opštine Karpoša. To je jedna od 10 skopskih opština, to je vodeća opština ne samo u Skoplju, već u Republici Makedoniji. Mi svake godine izdvajamo negde između 80-100 hiljada eura za unapređenje informatičke tehnologije i stručno usavršavanje naših kadrova, imajući u vidu da je lokalna samouprava ona vlast koja je najbliža do građanima, a mi želimo da budemo što bolji servis naših građana i ja se nadam da u to već uspevamo. Hvala žiriju i hvala organizatoru za ovo priznanje.